warahmatullahi wabarakatuh. Pengmingko kualang utama pemamanaw salama kalilintan na kapipya ginawa na mambagian ni wasiran tua mangadat tua gusulang wabay. Kebebaya mamakinig sang kaya maka buni-bunian na maka penggulalan sa erwin nagagaw na pananadem. Agi kunang kaya mga idida maka penggulalan sa erwin na gagaw na pananadem na siyang punay pelilalilang nagu ikukurmat sanggota bebayak na dasala kawarwar ibaya para mata perlas sa barira. Suisa ko bebayak na si bay ay mapamili mangutara. Nagi kun mambunga perabir kanu sa mga buni-bunian na makapenggulalan sa mana maranausong nagi kun suandeng iwa kalalaya mana ada salah kawarwar ke rang kumilang sarana wasampiri sataraka. Nagi tu benim tetangga sa sudi sawasalam.
sabiku degena kaberaka tokani nani kamu aku alera pakai na sopa pada gena jadi kali ginain perala sesaberi dan asalnya bawa aku makin nasal do takkan elo baru mabu guru benasan ulo aminani ngakaya pimpiki hampo beri mensurano dan asar ini mangkau witam dia kena kulalang dia obesagina wanan nana bui mai kami limang arela di aiman Sarado sapiri sa tayrakan